apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa di no ti papanamlagreng bakay? Mapanak iti ayan damari Feli, puldulakay. Naa, anya taramido mi dyan? Mapanak lang dumawat iti sili. Naibus nga minantay dinawat ko idinaminsan kat. Nagpasintro da samot bakay? Ha? Uray ni Nana Wilma? Uy, nuhusto tinangag ko Follow-up, check-up na kano ita. Ay nawaw. Kasanungay da ita. Sapay sa anak ang makapangan no awan sili. Ano sampay lang abakay? Narigat mo numapan kay iti ayanda. Awan nga rod ti tao. Mangidasar kakit din iti kanunta. Taado pa'y tinaskan nga aramidag iti gardeng. Sa dino tinagnami tay nagawid ka, puldulakay. Nakitam ka din no nakaawid ang damari Feli. Saan pa'y lagring bakit? Naka-off mo ti silaw da. Na, sa dino nga rod nga iti ayanda. Ang mga no nakiturog da iti kabagyan da Ay, jakon maanusan ti kastoy lakay. Kasapulak ti sili. Ay kaagmula ka ngamin Saan aday tala agdaw-dawat kalaeng kadagiti karubat at aramidam. Ay nawaw. Dumawatak ata sayang lang amat-mat nag iti parangan damari Feli. Ay nga tano. Kita ma, hindi ka man agar-aramid iti kalukuan bakay. Nakababain mo kadamari Feli ken Nana Wilma. Awan matan ti flashlight nga indulin ko iti drawer puldulakay. Anong ti flashlight aya? Ay nawaw. Basta. Ada pang usarak. Git no rabi. Iso nga rod nga flashlight da tao tarabi Naa. Ay na, ibagamkit din. No sa dino tinangikargam, ije flashlight, tarumwara kon. Kita, amangan numapan ka, iti ayan damari, Fele. Iso talaga ti planok lakay. Mano nga aldaw mo't na sana ka nagsilsili. Awan ti tao di tabalay da. Adda ni antisitang, ngam sigurado anagawid mo't ang ladya. Napanalang pinakanti aso, da Nana Wilma. Ibagamkit din no sa dino tinangidulinam iti flashlight na ginatang ko kat ni rumabiin. Unay kalagi din nagtangkan ti ulam. Adamat ti supot nga inalak, adamat ti flashlight, isong agrobwata kon lakay. Di mo ibaga nga umuli ka man itigit, ti kumarem. No iso lang ti pamuspusan, di iso ti aramida. Ay nalagring aya. Kasano no adda ti mapasama kang kadakas? Namin ano nakas jet inararamid ko, ngam awan mat ti dakas anapasamak kanyak lakay. Hindi ka man kundi katawa di talagring. Agtugaw kakit de, tamanganta. Sa anak nga rod ang makapangano awan ti sili lakay. Sige, inakon. Napakaling tilo ko. Ay, abaw. Ne, nakalaktigit damari Feli. Ay, nakakasano nga yung makakala iti sili. Sabay saan ba't nga agsagdang tataon lang iti aso. Ay, amokon. Umuli akman na. Ita. Dita. Nakauligak matlaan niya. Si Kamat Brownie. Di ka laag sardeng mat nga agtataol. Intun ko ang panunutan na iti karubang agtatakaw. Jesus. Umasidagan ti aso da Mari Feli kanya. Kasla. Ay! Tilipok! Anay!
kinagat dayjay nga aso. Anay, imbaglangan ta na ba ilak pa ilati muli itigit da Marifeli. Anay. Dilagring. Kunakon kat. Baka ito nagka-flashlight ang nakita nga imuli tigid Dante Feli. Abi kasta tila ngayo. Ay, nawaw. Di mo ka di makita ti Lupok, Junior. Kasano ko mamakita kit nagsipnget. Silawa matap no makita. Aday ta. Ay nawaw. Ang iti napasama kitilog po manti. Ay na. Ay sus. Kinagat naktihaso ni Marifeli. Ay na, maasik ako makanyak ta itaray na kidyo ospital ka anakan. Ang mga no darabis na dyan nga aso. Nanyaman nga mintar aramidin nyo itayan dan di Felia. Kat amuyo mat ngawan ti tao. Ay na, di na konsirmunan ka anakan. Awagam ni Uncle mo puldo ta itaray na kidyo ospital. Jakpay kayat timatay. Jakpay kayat. Anya tar aramidom dito'y balay. Kat Rabin Junior ka na kan. Uncle, imayak. Takayat ko ngay pakaam mo nga intaray ni Manong Edward na antilagreng iti ospital. Nan ano nantem? Kinagat ti aso, Uncle. Ay nawa. Dahit kanti bagbakin ko na. Anya nga min ayat igagana na itayan Dante Feli ay Uncle. Mapan ko mo mga ala iti sili. Binagbagaak asaan amapapan, ta saan mo't anagawid antim a Feli natangkan mo tulo na. Para lang iti sili. Apan na inulit tigit Dante Feli. Diyak amok hinantim. Dinyo. Naimbaglangan na. Tasan anakaro ti donor ti Luppo makinagat ti aso da Marifeli. Masurunak mat iti day dya Marifeli. Na, tapabasulang pa ilaang ni kumarem. Tano intali na kumamat ti aso da, di saan na kumakinagat? No saan ka kumangamin anapan itayanda? Di saan ka kumanakagat? Damag ko kat inmuli ka pa'y kano itigit da. Ay basta, singirekto ni Marifeli inton makawid da. Aso na tinangkagat kanyak. Iso arumbang lang nga tumulong da iti gastos. Ay na, pangaasim ta di kagar-aramit iti pakaybabay ng lagring bakay. Anya ba't apakay babain ng ti ibagbagam puldo? Saan apakay babain ng dayjay? Ilaban ko lang mati karbangak. Anya? Sa di naman ang tipapanam, lagring bakay. Mapanak iti ayam da Marifeli. Adakit nakakita kadakwan da di ta paradaan. Ang mga nunagawid dan. Ay nawaw. Mutoy nagiti resibo a binayadan tayo ospital. Abay, ano nagiti resibo? Kat ipakita ka ni Marifeli ta mga no panunutan na nga gululbudak. Ay po, uraan niya bail ti aramidang. Saan mo ang mapilit ni Marifeli? Gamin, sikatin na pan iti sularda, bakit? Lugi ta ano da talaang tagastos lakay. Ay po, anya ngay nga road. Kat nalawag mo't abasol mo bakit? Gapo iti da ita sili lahat. Uston! Na, Agsardeng kan puldo. ay po, bakit dumagag ka kumamot Saan kumaanatanggan ti ulong? Nakababainan ka dagiti karuba. No di mo kayat nga ito dagiti resibo, syakla ang ti mangala. Ay na, nakaawid akmatla ang dito'y balay. Ay, Apay ngamin ayano agnaad kayo payla ang ijay sentro nanang. Naimbag ijay taada amin ng timasapsapul yo. Sa maysa saanan masapul nga agbiyahe kayo iti adayo. Tunggal follow-up check-up yo. Mahidyak kayat ijay. Ngamen, sa anak ang makapaginanaan na sayat no ijay ti ayan ko. Kan maysa, awan ti fresh air. Sana kasla dito'y balay. Wan matkit di Ay, Marifeli! Rumor ka man dita! Nay, kasla nilagring madyagpukpukaw anak kaw. Wan nga rod, apay nga ta. Kada siguro masapul na kan ka Mala, rumor ka ta kasaritam. Ibati kayo pay nga rod dito'y nanang. Takasaritak pay nga umunan ni kumare.
Anya tigagara, Mari Lagreng. Makitam day to'y Marifele. Nasugat mo tilok po, Mare. Kinagat ti aso, Mare. Anya, kasano ko maakagatin na kati aso me, katunggal pumanaw kami, isirami ti gate. Amangan mat no sa bali nga aso tinangkagatkin ka, Mare. Ay, saan? Aso yu day jay, Mare. Tapno ibagakkan ka, ni Brownie tinangkagat kanyak. Isu nga ita, rumbang lang at tumulong kayo iti gastos, Mare. At iti resibo. 50% ti bayadan nyo. Di ka agar-aramid, Mari Lagreng. Ay, sahanak nga agar-aramid, Marifeli. Putno ti bagbagak. Kat no di mo kayat nga agreklamo ak ni Kapitan, itad mo ti kid-kid dawag. Anya? Anya ti kunam, kinagat ni Brownie nga aso tayo ti lupo ni Lagreng. Wan kanunanang. Ay nawaw, kasano kumama pasamak day ta, kat saan mat arumrumwar ti aso tayaw, sabay sa kanayon mata mailak ti gate. Day tangarod ka, tadyak maawatan. Mangan mo no adda kurang iti istorya ni Lagreng ken ka anak ko. Di na mo ngarod ibaga ti husto ang napasamak. Basta ipilit na nga agbayad akin ko na. Ay sana mabalinti kasta ang kapanunutan ni Feli, anak ko. Isumat lang ti kunak nanang. Anya ti saludsudam anti Feli? Addaman ti kayat ko amamuan, Junior. Anya deta akayat mo amamuan anti? Ibagam kanyak no anya ti pudno ang napasamakin antim Alagreng. Imay ngamin dito'y balay din na minsan nga aldaw, pat dumaw-dawat iti tulong ka no iti pan naka-ospital na. TJ ka di anti Feli? Kasto iti napasama kanti. Dumag ka na yung baka. Idi awan kayo dito'y balayaw, kat imay nanti Lagreng. Kaputa, nakakandado tigit yaw, inuli na latan, tapno makaala ko maitisili. Daksang gasat, taditamot ng akinagat ti aso yo. Ay nawaw, naglukon day ta Mari Lagreng. Trespassing magayam ti inaramid na. Kaslakas tan anti. Isu ti trespassing, sa ita, isupay lang ti nagpuskol ti rupa na nga umay agpabasol. Kanayon mo't abagbaga ni Uncle ko Apuldo. Hindi namat ka no ipangpangag anti. Bayam, kasaritak day tang antem. Saan ang mabalinti kastangar aramiden na? O anya ngay Marifeli, ada ka din na diskitar mo a kwarta. Mabalin ka din ang maalak ti tulong yo para iti panagpaagas ko. Amo Mari Lagreng, basol mo matlang gayam no apay akinagat na kati aso may. Trespassing ka, Mare. Asino nga men tinang ibagakin ka nga umuli ka iti gate may, Mare. Trespassing manuno saan? Rumbang lang at tumulong kayo iti gastos. Ay, saan? Awan pulos ti maalam, Mare. Aglalo pa'y kastapay lang ti tono ti panakisaritam kanya. Si kapay lang ti natangsay. No kasta nga rod, agreklamo ak iti barangay hall. Ireklamo ka ni Kapitan. Wala, mapan ka lang, Mare. Di ka madanagan, tasangwan ka. Kastagayam Ay wun, saan kang atrasan, Mari Lagreng? Nangag mo siguro ang timbaga ni Kapitan Lagreng baka. Ora agkaso ka. Alanganin ang mga baka. Tadamot lang ti basol mo. Kasano nga rudan day tapuldo lakay? Ano na? Nasayang ti kwartata, gapu iti kalukwam. Ay, awanan ti ko nakapag-bitch tayo. Mayay nga rod, natangkin mo ngamin ti ulaw baka. Kanya nga tano padasag ti mga la iti atorne. Ang mga numangabak talakay. Ay na, uraan niya betar aramidam si Kalagreng. Maabak kalata. Isa hustong, agsardeng ka. Pagkadalam lang ang dayta na pasamakin ka. Tainton maminsan, dumngag ka ba? No, mukla nga kastoy ti mapasamak. Kat ita, agmula ka matan, iti sili di tarubayan. Day takot asili laangan ti gapuna, nga aggasgastos ka iti dakkan.
Anya tiyar aramidom dito'y balay, Maray. Ay, kwa. Imayak ta kayat ko tiagkid daw iti pamakawan mo, Mare Feli. Sorry kas diti naisawang ko kan ka. Ita na amiris mo ti bidot mo, Maray. Ay, uwan, Mare. Basol ko matlang no apay akinagatnak ti aso yo. Trespassing ngamin ti inaramid ko. Kaputa kayat ko ti makaala iti bunga ti sili amulam. Imulyak iti gityo. Nasaya at mat, ta naka-amiris kan, Maray. No inuray na kumangamin anagawid, di saan kumaan na pasamak ti kastakin ka. Ay, uwan nga rod, Mare Feli. Kamalik ti kas dyan nga inaramid ko, Mare. Ay, uwan gaya, Mare. Amang ano, mabalinti. Dumawat ka manan iti bunga ti mulak asilay. Ay, saanan ang bunga ti dawatak, Mare. Diyay man kit di seedlings no adda. No kasta, agmula ka matan. Ay, wen ko maamare. Agmulak mammat iti paraangan mi. Tapno awanan makagapo nga ag-trespassing ak pailaang. Mala, umunag ka nga raw, ta ikang ka iti sili nga imula, Maray. Magasamanda dya siling ay mulam lagring bakit. Nagadumang. Ay, nawaw. Wen tapno adun tumat ti pangalaan ta. Sa dino nga tinangalami ti mulam bakit. Dinawat ko ka ni Mare Feli lakay. Naimbagmantay ni kanaka. Ay, katwan ata friends kami manan. Ay, po. No, di kumapay ang nakapanunot ka ngagmula ti sili. Di mayat kuma. San ka kuman ang nakagat iti aso da Marifeli. Di mo matan ipalagip day ta alakay. Masapul pa'y gayam nga da mapasamak ken ka adakas. Sakbay nga agnakam ka. Bakit? Ay, nawaw! Sursurwamat ngamin ti agmula iti arubayam. Saan aday tamula ti kaarubam ti pag-in-interesam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.